Ibihe byiza kuri mwese muherereye mu bihugu bitandukanye, aho bukeye tubifurije igitondo cyiza ndetse namwe muri mu masaha y'ijoro tubifurije gukomeza kumererwa neza. Tubahaye kaze kuri Kabara TV1. Turi kuri uyu munsi wo kuwa gatanu tariki 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka n'ibihumbi 2025. Njye rero nitwa Nkomezi James, tukaba tugiye kubana amakuru y'uyu munsi. Twibutse ko mwafata umunota umwe mugakora subscribe, like ndetse na comment kuri Kabara TV1 kugira ngo tuzadukomeza tubane amakuru akurikira. Amakuru yacu rero tudatinze turavuga amakuru yabyutse avugwa ku bitero bya drone byagabwe mu bice bya Rwitsankuku. Amakuru aturuka mu gace ka Rwitsankuku rero aravuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 19 ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025 habaye igitero ca drone, ariko kubw'amahirwe ntawe cyahitanye mu baturage ndetse nta n'umuntu n'umwe hasize ubuzima. Nkuko amakuru atugeraho abivuga, iki gitero ni kimwe mu byabaye mu minsi ishize, aho za drone ndetse n'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 za leta ya Kinshasa kufatanya n'ingabo z'u Burundi byarashe mu bice bitandukanye byo muri Minembwe birimo Rugezi, Gakangara, Kiziba, Rwitsankuku, Mikenke ho mu karere ko muco hagati. Nubwo ibitero rero bitigeze byica abaturage ku munsi wa none kuri wa gatanu, ariko ibi bitero bikaba bikomeje gusenya amazu, amashuri n'ibindi bikorwa remezo ndetse bigatera ihungabana rikomeye mu baturage, aho bamwe bagize ibibazo by'ubuzima bituruka ku bisasu biraswa n'izo ndege ndetse na drone, ndetse bikanaviramo abagore bamwe batwite inda kuvamo. Gusa bigeze Imana ikomeje kwiyerekana mu karere k'Imurenge nyuma y'imyaka myinshi hatarangwa umutekano, ariko kuri ubu abaturage bakaba batangiye gukoza intoki ku mutekano. Ntitwareka gushima Imana yarinze amoko yose yari muri aka karere mu gihe cy'imyaka 8 irenga intambara zidasiba muri aka karere k'imisozi miremire ndetse n'imigufi y'Imurenge. Kugeza ubu rero ntiharamenyekana umubare w'ibyangiritse kugira ngo hamenyekane ingaruka zose z'ibi bitero ku baturage. Reka tudatinze rero twerekeze muri Mikenke. Isoko ya Mikenke ejo kuwa 4 tariki 18 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025. Amakuru aturuka mu misozi y'Imurenge aravuga ko isoko ya Mikenke yongeye gukora neza kuwa 4 w'ejo hashize. Ibi byakiriwe neza n'abaturage nyuma y'igihe kirekire cyarangwaga n'ubukungu bugeramiwe ndetse n'ibiciro bihanitse ku bicuruzwa by'ibanze. Isoko ya 4 isanzwe ibera mu Mikenke yagaragaje imanuka rikomeye ry'ibiciro, ibintu byatumye abaturage bongera guhumeka. Urugero rufatika ni isukari, aho ikiro cyari kimaze igihe kigura amafaranga arenga ibihumbi 10 by'amakongomani cyagabanutseho kigera hafi ku bihumbi 5. Ni nako byagenze ku masabune, aho umuti w'isabune umwe wahoze ugura amafaranga agera ku bihumbi 20 wagurishijwe ku munsi w'ejo ku bihumbi 10 gusa. Umunyu n'ibindi bicuruzwa by'ibanze nabyo byabonye igabanuka ry'ibiciro bituma ubuzima bwa buri munsi bw'abaturage bworoherwa. Abaturage rero baganiriye n'itangazamakuru Minembwe Capital News dukesha iyi nkuru bavuze ko bishimiye cyane uko isoko ya Mikenke yagenze, bayifata nk'inkingi y'icizere mu bukungu bw'akarere k'Imurenge ndetse n'ibindi bice. Bashimangiye ko bifuza ko iyi soko yakomeza gukorwa buri gihe, yakomeza kurema buri gihe, kuko igira uruhare runini mu gutuma babona ibikoresho by'ibanze ku giciro giciriritse. Amakuru kandi avuga ko ibicuruzwa byagejejwe kuri iyi soko byazanywe hanini n'abacuruzi b'abashi n'abapfurero baturutse mu gace k'Indondo muri groupement ya Bijombo. Ibi bigaragaza ko kongera imihahirane n'ikorwa ry'amasoko bifite uruhare rukomeye mu gusubiza ubuzima busanzwe n'ubukungu mu misozi y'Umurenge. Ibi bibaye mu gihe umujyi wa Uvira waruherutse kwigarurirwa n'ihuriro rya AFC M23 MRDP twirwaneho, nubwo iri huriro ryaje kongera kwikuramo hatabayemo imirwano, nubwo umutekano ugikomeje kuba ingorabahizi mu bice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Isoko ya Mikenke yerekanye ko hari icyizere gishya gishobora kubakwa binyuze mu bukungu n'imikoranire ndetse n'ubuhahirane bw'abaturage n'abacuruzi. Ku baturage bo mu misozi y'Umurenge, isoko ya Mikenke yabaye ikimenyetso cy'uko no mu bihe by'amakuba ubufatanye n'ubuhahirane bishobora gusubiza icyizere n'ubuzima ku baturage. Reka dusoreze rero ku nkuru iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ivuga kuri Muniga Ntama, Shikiro ndetse na Fureko. Bake cyane mu bwoko bw'Abanyamurenge basigaye bajarajara batagifite ubwumvikane, batsinzwe urugamba
huzuye umwuka wa sekibi satani rusoferi. Abo ni abitwa Akagara mu mujyi wa Baraka ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru agera kuri Kabara TV1 aravuga ko abarimo Munigantama, Fureko, Kimanuka ndetse na Shikiro bari mu bakoranaga n'ingabo z'u Burundi ndetse n'iza leta ya Kinshasa FARDC ngo bice abanyamurenge bene wabo. Kuri ubu bakaba bari muri ville ya Baraka. Ibi byabaye nyuma yaho ingabo za FRP twirwaneho za FARDC ndetse n'iz'u Burundi zari zarigaruriye bimwe mu bice byo mu misozi y'Umurenge, by'umwihariko mu gace k'Indondo muri groupement Bijombo ndetse no mu tundi duce dutandukanye. Abaturage bavuga ko abo bagabo bake babanaga n'izo ngabo za FARDC ndetse n'iz'u Burundi ndetse n'umutwe wa Wazalendo, ku buryo ubwo izo ngabo zahungaga zerekeza mu karere ka Bibogobogo bahunganye nazo. Icyakora amakuru akomeza avuga ko ingabo z'u Burundi zaje kwanga ko bajyana iwabo i Burundi, zibasiga mu mujyi wa Baraka zibabwira ko bagomba gusigara iwabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubibutse ko abagabo bakomeje kuba inzererezi kubera guhitamo kuba abanzi b'ubwoko bavukamo ndetse no gukomeza kubugambanira. Kandi tutaretse no kuvuga yuko hariho bamwe bagikomeje kwagizwa urupfu rw'umwana witwa Michel wishwe arashwe na Munigantama. Tubifurije ibihe byiza. Iyi ni Kabara TV1, mwari kumwe na Nkomezi James, turakagaruka.